Kenapa kakek lek? Ning dalawa hari ni Kak. Sobrang ka segala pungupung ka tomang lulu tala amang kapi. Tina ya lek, jangkok ban-ban daki apolong oleh 2 bulan. Ya kabadana lah kalaga ria. Tina mayu pasaper. Ambang kimon pas 2 bulan 3 bulan. Mon pas setahun. Mon pas pungupung mo lolo. Tak dala ambung celang kapi betul ni Kak. Kimon mon pas mereka roman talaga tanon subong sekali banan. Derem apa lengko. Jangkok ya abatan tak pati sehat. Jual telur ya kerode iya. Kaya nggak mau nyan sandal sih. Siapa lek? Kanca nempian ka sa si Soki punya rumah nah. Tompel. Oke kagan. Aduh, celaka deh kok. Apa Kak? Ya, kok lek? Apa mian? Ya ro lek segi biayan mantan. Bedem pian ulung. Ya, saya kok jadi ya kok. Tadi sekali berapa? Dok kamu mah kak setuju mau anu cik serem masih dateng deki pai ka angka rumah ni kapi. Jok mong kakek lek raja kandun. Pada ke Roma, eka angka anja. Tan pula na mau anu cik kereng serem tak kejo. Udah cik tak. Itu namanya keluar. Apa mian na baca kapi ni ka? Akam mian. Ada banyak kan lek. Ada perlu cia kan. Kakek Ben. Iya teh, kau ni perlu kakek. Mana tujuh mayo? Apa? Jadi perlu aku buat. Mana siapa pun sama orang tu deh, mana pecah sarung jadi. Oke, jadi tak nyaman. Dah rumah teh masa datang teh, siang punya mantan biar kiri barin. Tak nyerah kakek ya. Ya, dek remah Ben. Jengko ya, jual telur, tak lemu baju. Maka telur baju ya, pas sandal pakai ribet yang krocok ke beli sandal. Yang kau tak mau tahu keusahaan kakek je teh, jual telur, beli sandal apa kau tak mau tahu. Yang penting kok nak utang mbak anda iya. Iya mon satya kok ada si bajarakin apel. Apa kok sedetia? Cek ya tang bini agak selang macak ada. Pas apa kok si bajarakin ke be? Pokoknya kau tak mau tahu sih dari teh. Kau ceti minta jaminan kakek, dah iya. Jaminan apa? Pel jengko tadi apa satya? Sepeda roti ni kayak dah iya. Kenapa tidak? Abo mau pas sepeda ke kok ada masih usaha boleh. Tidak mau tahu kok. Urusin kakek je ya. Allah kok saboran satya ya. Dia aku ni kayak babi kok. Sepeda roh. Allah pel, coba ada iya kakek. Masa tak nasir kaseng kok aku pel. Kok laga ria. Kakek serkan tak ada serkan kok kakek teh. Jadi pengen cembe bisa nyak banyak kakek. Ring kering apa kakek. Aku ni kayak babi kok sepeda roh. Ya njok menida iya marah. Njok aku ni kayak bah. Beri waktu kok. Njok setelah jaga waktu nala setelah ya depan lah. Aduh, udah rem Maria. Jadi kayak bah. Udah rem lewat tadi ke bangku sebelah. Tabung pian tabung tu. Maju lagi. Apa pen maki abeli pen? Isan deleri ya kayak bah. Teh orang kayak anyar teh. Cuma yang aku ikor ya. Abelah kok tadi.
Tadi boleh. Mau main kayak apa?